COVID-19 to kisaya TSA Thado Student Association he sana abolin asayna a novel coronavirus kiti COVID-19 tiazong kihe nat gol hi vanoi pumpi gam zale somkulanga a alhunta zain India in zone sim som nilali marsang nile som ni khwa panin nationwide lockdown tin phundo na ahin neitan ahile amita kipzo si eitong kha ovin aboilo koima yung tapovin nitin kiman sana zong ichanham gein asuno pha le e atin hi zong le le sit mi hema hingzing na lai hi zevin pha le ni khuwa chi dung zoya hi e ho hin khu ni tin ki man cha na zo si zong chi jing ding hi vin India gamsunga hi government in National Food Security Act a hi lo le mission 2013 NFSA a hi lo le phat ma sa public distribution system PDS kiti scheme abon a hi an chang man hloma cho theding agung to in a hi NFSA masang chun hi chi PDS hi amu theding India mi pi ho hi above poverty line APL below poverty line BPL le Antyodaya AAY tin hop thumina ki hom khenin hinla tu hin NFSA dungzuya hi priority card holder le Antyodaya AAY tin India mi pi ho hi hop ni bowa hen ahitan ipi chu hitale tu chun COVID-19 din munzein India sarkar NFSA dungzuya priority card holder le AAY zo se in ki cho tholova April May le June sung se a allocation zo se hi free a hop ding tin a hin phung do tan a hi hichiho chung chona chun Prime Minister special package tia ki he Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana PMGKY hi atumbe in Prime Minister Modi in insona lusona anchang kezinga le dal kezi khatchi khatveya ding hopna NFSA anchang chung chona ding in phone do na anain a hi hichia BPL card nei lo zo si adinga hin OMSS tin government in manhloma subsidized anchang chona ding akoi in a hi polling station namun zo sia hin fair price shop FPS kiti hi akisim so kain hichi FPS monahin sarkar in ezen akoi so kain a hi anchang ho hi FPS ezen koma muzing thei a hi ma bangin district magistrate a hi la deputy commissioner CAF le PD department hinga chona dinga thumna abolova hichi akuna cho food corporation India godown muna kuna anchang hi aga kaisi dio FPS ezen hokoma akoisa ahilol azu sa ziu ahi chunga ki seima bangin tu chunga hin ei hozo sinzong ium namun I khochi over hathum April May June sung se hi advance le fria anchang hoppi cheding ti ahi zein anchang chu mi sim khat in sung khat hitalawa Kezili chia hopding tia Manipur Chief Minister Pat Apondo ahi chikile MLA zo sin ama constituency ti over NFSA card nei lo zo se ading anchang awa zo se hi apu do pe ding tia ki gong ahi achuti ta ahi le akisei banga athinga mulo ho chun sarkar gamwai pu hokom adia circle MLA achu aki het sading lunghai lona thei ahi chule PMGKY akuna zong anchang hi atumbe a kezinga chi hi ami chang chi a hopding a hikinin hichua hi le anchang hi livei a hopdiu hichi a hopdiu hi agoma kezi somle segi hiding dolta chu hi kiging man lawa nationwide lockdown ahung ki phone khum ta zen mi tam ta in Manipur sunga le cheng ho chapang le kha simlai na to namuna den kivil to namuna den ho ale adang dang dinga achile wale boina to tam ta omin a hi hichi boina to hola a tuni ge ya boina to mi izan ham kha chile wale na dingin pan anakelan pan na thei kela zom ding ahi hizi chun Manipura thadona mi te zo si hinga hi sanom chu PMGKY akun anchang ki hom hi mi khana ke zinga na chan che diu koiman sum imana pi gu theilo diu aling la zo na la theilo diu ahi hiche ki sei banga hi na mulo wa na ki thil wa hi le TSA lam kai khat pen ko mana hin het sa jing theu a hi Manipur state sung hoi lai district mun hi zong le hasat na de set to emergency kha hi le DC akun permit ngai lova TSA ho na contact wa hi le na pan pi thei divin aki zingin a hi TSA helpline number 917005443525 hiji number ahi hopi thei ahi tin pago lunchong loi Deputy Secretary General Thado Students Association TSA mina he sana chun ahin sein ahi